gori ke hufanga mo he tala malo fo noa ka ma ngahi tala fa tap ko do be fa wat pa mi hen ka ata mo fa ngari ko ni ke fa ho ko to mo proklama ko ye ko e to funga fo noa lo au ai ko heni pe mo palo festa to da se su laftan ke ma fa ho ko to da proklama ko ke bikini fa tawang pe ku lere pe ngahi ngawe ko do be mo fa ho ko me pena pe ko fe be fe tu nga pe ko fe tu ku ke lama ke whanongo me tau proklama ko ia te whunga lo au ki he wikeni o ku o atu e taitari lo te whewhia mo lo te mawhana ke te mo tolu o ku mouheni ke tau kamata whadaha i proklama ko ni o e wikeni pepe he ke te mo tolu ko ia te mo toki mamata mai he proklama ma whewhia ke taitari rei ki mo tolu ki he tau proklama ki he wikeni i he ahoni whoki ko heni pia mo e palawhesa pia me ken pela Australia Professor malo tau mau a honi pia malo ngawe lahi pia me ken pelana mo fefe ha ke momoko ko ni ko ilo ko e taimi momoko obido en ka ku mo fefe ha ke me ken pelana malo bito e uhoi wa ya ko fa malo be tala malo e fonua lo tu pe mo ya ko ka e hoko te ta programa o ko whawheta i pe i e ausia ai pompong ko ni heni ko lawe i pe ko hoa ta ia hena ka o kulele i pe aluseane pe pe ke te au pe mo family pe mo ngā au e lo au pe kulele i pe o mawhonuani ko lawe i pe ko la Maria rei pe ta hene princess ko la tufu pe ka tuku aho pe ki he tala whekaulahi o tonga ke Australia ke tistu i ala ninie ki api ko pono pe moi kainga i ta hine ni e ua vao kai whawhoki atu. malo bito professor ko whamalo atu he lava da proklama he ahoni moi ka ke ata he tau e mau he flu he ahoni ka lava ki ta whako proklama ko ni professor ko tu foki pa me tonga e ki ngahi me ko ta ni mi ko lo tonga lere foki ai fale area ma ko na o lere de ni lo tonga hoko foki no ka ki te asenita mama he fe fale area ka na o bakai e patseti ko ia ke tau whapaanga wafe wanima ai ko e patseti ko ni o ku ko me whawhiawhia he patseti ko ni o ku whanonga atu ki ai o ku walongi au hiwa miliona ki hiki haki me patseti ko o si ka o ku ika ki ahwhia makaki ai o ku walongi au hiwa miliona e whakatoa ka ku ika ki ai whea makaki ai ko e mahalo ko mea pea ku o ko mahuinga ia he tainimi o manatu i hake ke whahaki sio kia ki mo ke ta alu ke ta konistituto ne mahalo be i he ahoni ko e mea asimai i he patseti o ku asimai ai whakaukau ko ni na e whake mea nai hoko i tonga pea ku kore pe ke ko whanga whatapu atu ki family ko iloi o ku kapana ta proklama ki mua ka ko inga ko o si malolo to da ko ni na o ku ia palo parema o ku si o ke na ko tupunga fugen palo fesa ko va a ko ia ki he kau ata mai vai ai ko na i vai ola o ku ia fok me va a pehena langa i hua toritori ke tau hia me kau vai mahalo me trucks o ngai me pehe pena e alatu na alkene ese o whawholo na fui a kau o ta ia he populai o Sitokoto na te kei ke lava mao whainga maari ke whawholau mai e pure anga ne siko ni ki murini ne si malo lo e tō taha koe ni malo ane awhi koe aho atu ka koe tu unga ia ko sio ki ai ko ngai ni ko nofo o eke atu ka koe o pe ku safe hono ave ai va a peheni o tu i he fei tu ave va o ka ata mai vai o tu i he fei tu
o kuia e kau pōpula o te whatu tā maki nā tau he no ko loto ai te oku i hopa kau kai o ki malu nai whainga ai whainga mea pehepe e hahoanga ho wakai kai. Hia o kou kau ngā whaapa mo koe e oi wau. O ku ta kau ngā whaapa ki pe kia koe ni koe toko tā nesi i he whai au no whatongia. O kuongo au pito koe kakai e nia, koe ange koe kau toke tā, koe essential services koe kau nesi, koe kau tā mate awhi, koe kau polisi. Koe kakai o ku tau o ku tau lawe o ku nau ngau i tahi e rei mo tahi ho. I whainga maare mo whainga taa. Pea nā tala noa mai ki whokotu koe ni ai whare ke kauata mai vai i huatoritori he ta prokalama ki e whaito kona tapu. Pea nai tu whoke koe whare pe koe i whare maha ki ai ko kuia i pe ki kauata mai vai. Pea langa re vai ni ai whare i hua tori koni ai ni nai hoko ai mea koni pa kuta whaapa. Ka whaapa ke peki amo whamiri pa kuta whaapa ke tō tā koni ai nani whai mea koni e ku. As mai pe he ko tō tā o ku ata mai vai. Ko mea me whanatulo pe ko mea me whai tō kona tapu. Hange pe ko ulawe ki mua ai alu ke lahi ai mau ai atamai kata pe koe vare ai tangata mo e whewhine koe ngā aue ai whaito konata mau au pito te whito ke aisi Pea kui kai whoki ke ka mao pe te mao ngā whakaiki ki ko mea pena kumahina ko whato ngā hifo ki pe kia ai nesi i e whai hono whatongia Pea ko mea koe o ku awe whoki ai u whare pehe ni o koe ke tu uia koe lahi ka hange koe ni o koe api pōpura e uhe wawau koe api pōpura. O ku awe rewa u whare pehe ni o tu uia he wheitu kehe. O kai ke nā tu whakataha. I e ku lawe a ku hange ko ken pelani hange koe ngahi a pōpura lahi a seriani o ko iloi. Ka kui kai te ui loia ke tukunga koe fo i whare ki kawata mai vai pe koe fo i eria ko ia compound ko ia i ua tori pe ku tu e ta whaaki whi koe ke umau ka koe mea kou kau hanga o ka lawe i o ku tuku i he api pōpula pe ko whea e ta whaaki ai o ku tuku ai aia o ku malawa pe e ue wawau ke malu, pea malawa pe ke i kai malu, he koe uhi ngā koe, he koe api pōpula i aku tu ai whare koe ni, pe koe no whanga koe no e ta mai. Ka koe nea koe na aku lawe atuai ki mua, o ku uhinga hono langa ai, mahalo pene kai ke whatoka ngā ia he pule a ngā ia e ia e a whainga whatu tā maki pe heni, ko whainga mea whamamahi pe heni, ka na e saipe e whakakau ia i he kulawe i ke langa hawhare. Hena os ilo pe e au ia paku o stala noa tu pe au ia ki ai tu o whiha e ni uho i wau. Ai whihe mau ke langa ai whare e taha. Pe ko whewhei tu u ka unga koe alu ke lahi ai atamai, ai rate atamai vai pe koe vare, mau e ta mai ko ngā ue ai e whaito kona tapu. Ai a koe mea eni ke wakai ki ai pure o e whaiwhekau o e prisone, mo e pure prisone, ko whaapa ka ki naua, ke toi toka ngange ngā ue, he koutui he kai ke lava o hiki ai whare e ia ma fu api, ka pau ko ositu.
Pe koe api fo o ko ai ni pe kai he na ia pe ai konga ai na kulave pe akue ai whaao ki ai na ai pe a me ai ki kawata mai vai pe na e whamamahe na tō ki ana whaao ki na e ku whewhine na ku whae ake na ngā hau e mono mari au ke keisi ka mai whae ai pe a kakai a mai vai ai na e tuk te kai ke whotu koe whare i whare maha ki Ko hu mai ko a mapa, ko whare koe ai ata mai vai whare maha ki, na i tō whakotu uia ki mui. Te whito ki e kuonga o hu maa mapa ngā au whaka psychiatry. Ka koe kulawe i he ku keisi e mau whaau ki hua tori na i ai pe ko ngai ai na e ai ki a whaahinga o kunau ki he hema whakai ata mai pe he vai whaata mai pe vare uho iwa. Aia, koe ne hau koe whakotu koe, koe whare maha ki, pe ko ia kana e whakotu, pe ko watori, koe ke wau ke whoi pistori, ko mea pena o ilo ina hange ka teo na tu wangi, ai whoi konga e watori, pe ko ne whakotu koe mapa, o alu lewa mapa ia ke whahinga mea whakasaikologisia, whakasaikiatry, ki he hange koe ngahi api koe muringi. O kako muringi foki oku ai konga he whare maha ki, oku whai ai whare peka nofo anga, pe koe api ka ata mai vai ka oku whenga mau peke whakamawahe. Tata. Aia koe me ia, ka paurewa e kou whaaspeka whafoke atu e uhaua. Koe anga koe e kuanga pe ulawe ato, ka paurewa e tautou hoko hau mea tatau. I hua tori ko i ngā koe whare koe mi pe koe no whaanga e kawata mai vai, pe e whia maorewa ke whai hawhanga kau ki ai. Ka koe tui maha koe fōfua KCN, ko whare maha ki whokia na e whaahoko pe ai tā mate ia ai i e no whaanga kawata mai vai huhoi wawau, tata. Maufu momoko, au pito e. Pe koe hita e o kulere ka taki pe koe o koutou e ala e chike au ke hita e kai mulere ai. Hao to e smeti ki kita. Ia ka he koe mahalo ko hata upende wha e uho wawau kau wha o sinai whai tā mate ia i whare mahaki. No whanga ko ata mai. E koe ka ngā tangata mo onia okupa ko hoku toto, e tangata koe nei tamate ia e tangata ata mai vai pe tā auku kau ngā tangata pe ko toko ua koe ni. Tamate i pe e ia ai i whare mahaki. Aia, koe ongo tamate e ua o kou ilo kia. Tamate e ane o kou i keitonga. Auku tau kete. Kangata au ki a fo ma topu ake ma ko popi pa ma alu ki a fo. Aia koe whika au aene e ko whanongo ki a mea pehe ka koe hoko ia i no whaanga ka wata mai vai i hoa tori. Aia koe tā mate ka i he ku keitonga maha koe tā nima pe tā haona. I tā whitu, pe koe tā amatene taha. I e whare o e kau ata mai vai, pe kau whare ka kohua tori. Whawhoki atu e ua mua, Koe. Professor, koe konga taha o whai wakai, ke hange koe ku ke talanoa. O ku nai o se hoko hono tamate i he taha o ku ware ai tō taha pe o ku parema whaata mai ware. I he mea malawa ke whai o mea ko ia ka ku tui taimi tatau whinga pe ka unga we whare mahaki ke taofi ke whakahauwhi na tolo ake lai taha
o ku te kai ki tau whanongo o ku pehe ku hanga he wāreo o tamate a nesi puka toke tā I whale mahaki ko tū nai malo pe mea nā nā ngāwe. E ko ku whanongo he whale area no o hake o ku hange ia I whakamatala ko ku nau ripoti mai koe ka whafonga ka pau ko ton taha ia ku nau o hake whale area. Ko e mea nai whamamahi I mea ko ni nai kai ki aha sela ia I he whare ko ni nane. Nai hanga pe, nai pe tō taha pōpula pe nai whake whalala o ko ia pe nai reo ko he Pasio holo mo. O ka ngai holo ki foi whare ko ni koe kau ware ko ni. O ala tu koe ne sio hoko whatamaki ko ni. O tae koe he ware ko ku nekai ki ai hata se lai. Ai a koe palo parema ia. Pe kusio atu. Pe koe tō no whaka ngā ue. Pe koe toko si e kau ngā ue. Pe koe hai whainga palo parema. O nai hoko foi taimi ko ia. Kai ki nao manaki nao tōru ia. E hoko ha mea behe. Pe na nao whaianga pe ki ai koe. Koe hinga koe toko si I. Na o hake foki whare area e whafonga ko tōn tapu whai whakaukau ke he pure anga pe whare area ke na ko taimi ke whakamahafu e kau ngā au e koko I tori I he pristone he kōsi I malu foki e fu ia ki o lunga I ne whare area ne be he kōsi malu e pak whai pe muri ni e umea ko ia I malu e takataka I kako ne uhi ngā ka pau ko umea ni hoko I loto na toki o atu pe ki he pilisone ki tori ko au hamai kau ngā we hano hanga he kau popula me kau vare o lai tamate ina dola pe tāna dola ve ala to ka whainga uhinga pe uhinga ko na o hake ai mea ko ni ka pe veho wakai ke tu unga ko ia ka pau ko tu unga ia tau no we kau ngā we pe malava o mea ko ia o whai whamahafu ko ia Neo fe ma la pe ku ko whakau lele ia ki whamahafu e kau ai kau se la I kua tori. Ia koe poini koe na ke o hake ane nai koe ne se ai pe tā mate I he toko tā ata mai vai ia. Ai toi ata mai vai pe ia isa I tua. He? So ko tā noa koe ko mana tu ia ke rewa. Tamatei ata mai vai ai toko taha pe whekau aki pe mo ata mai vai ko ngā koe aisi. He? Pe koe mea kau ke tānaki mai ne whai ki ai tala noa I whare area. Koe mea kau ka wako me he ni tānaki kau ke whai mai na e alu atu e nesi na e alu mo taha pōpula kai ke aha sela. He? Okay. Aia ku kairewa ke tau ilo e tau tolu pe oku alu ma upeha sela moe nesi pe koe kau nesi ki e whare o e kau ata mai vai. He? Okay. Aia koe ke tau ilo e tau tolu pa ka pau koe ne ko fui taimi pena nei toki hala I ha se la pe hau koe tā mate, koe ke tau ilo ki ai, ki e whakaiki ke mea koe, ka koe, ko mea koe ke tau wako mea ai, pe hako mea ai a e pure se la, pe a pe ki e pure o e, na whaki ki e aka mai vai I watori ko tu pe maha ko mapa pe ko mapa mo ne kau psychiatrist, pe ko ne kau psychologist, Aia koe mea kou whi mau ke whakapapau I ame o ki ai ai sela mau pe. He? Okay. Manatui koe ne si ia o ku I kai whi mau ia ke aruatu ia moa ane po vai moa ane peke nene. O ku tapu ia I he lao mo I tu uni whanesi a mamani. Aia koe whatongia rewa ia o e kausela. Pakapau kupehe na e alu hapo pula ke malu e nesi. O ke kai ngofua ia ke alu e pōpula ke malu e nesi I a takai ko ia e uho vau. He? Aia ku whai rewa I kau ngā we e tau whakaukau atu. Alo atu peha kahaia o whiri ha pōpula e taha o ku whalala ki ai ke alu
o malui ai nesi, ala pea nesi. O whemawe ke wai asa e whainga ata pehe ia me ata kai koe na. Ke he ata kai koe o i kau pōpula o kui kai ke nau ata vai. Pea ke he rewa ata kai o i kau pōpula o ku nau ata mai vai. Ko tala noa ke au pito e. Pau whaamu pe e whaiha whatotoro le lei ke me ana he ku lahe o poini pe kei whima o ke tu uai ai whare o kawata mai vai. Pe ko hono toi whale rei a te ngā ui ka pau koe na kai kia hase lai ko tau hoha a ia he tala noa i o anga o ngā ue i watoritori mo ngā ue he ku pau ke hiki ai ngā ue ia ki he re volo o ku toe ma opo ange i ko hiri ko inga he ko hua toritori o ku iai ai kau whaihia pia ku iai kau whaihia o ku nau ata mai vai o ku ataua ai foi tuko a hua toritori pa ku ki o sai pe ka ku ki whakairi fia i he tai me he koe na ku hoko mea ka koe hanga pe tau whaamu so ke le ange ngā ue ka pa koe rai asinai mo ngā mea pehe o ku ongo. Pea ku hoko pe morini koe tā mate nia he tori pe api pōpula hene o ku tahi ke tā mate i he sela, tā mate i he toko taha pōpula, toko taha nei kai kia tamai lelei, ka aku hoko, ka aku tau whaamu pe koe ngā tātai taha ne hoko mea pe i tonga. Ke toi, ko mea pe ko asmai ka te au, ke toi whakalelei i ange ai whaunga ngā ue e uonoa. Whaivoke. Professor, ke whiwhehu e nia ko mai tā, ni ke wanga whahoko atu ke koe hawa wakai ki ai. Ai a koe whakaukau whoki koe ngāna taim koe nai hoko ai whatamaki, na kamata ke ai ngahi tālanga mo nai o hake he wharearea he ni he kau whafofonga, kore ki he pure anga, pe tatu whita minister mo ui, ke pe koe ki hawhainga maari ke whafolau he na i he tuunga whatu tāmaki na i ai he mea koe ai hoko ki ai. Ka ngai tāri ke he bena nau whahoko he wharearea, pe nge koni u whaipe ngā ue ki ai, ki whaitala noa me whamiri, ngai umea pe, ka ke he whoki, o kua o mai ia ki ngai ahukoni ko mahiri atu, mo mālolo e tō taha koni, tapu moia, pa pe ke whamiri koe ko ha uhinga nia ke langa i hapainga mamahi, ka koe e whihui o mai taha koe ni, koe ha ho wakai ki ai, koe ngahi o si hoko ngahi mea pe hei tonga. Puke lalahi e kau no pere, pe koe kau taki whonua, o ku tuai ke moho no whakaheka he waka, o mai bina tolu wai na e tahana, o mai pia koe kine iloi ha mea, whakaheka pe he waka, o mai ka kuosi, koe kine te fu ngā ue holo, hange pe kuosi mate, ka kuna wanga whakawawawei hono o mai. I hene tuu ko ia, Professor, o ku hange ko koe ke tatau ai ano toka ngai e kakai kau taki, pia mo koe kau hou eiki, pia mo no toka ngai koe kakai. Oku, nā koe uhinga pēia koe ke oktotongi insiua e kau taki e me hou eiki ki he pure anga ke ave whawhal mahaki nau tolu koe ke pehe kakai, ka malawa pēia ke pehe, Professor ko hawa kai ki ai, malawa pēia ke kehe e ngā ue system pehe, toko ni o kakai mo ka hou eiki mo kau taki. Ia koe ua wā koe aia koe la vea koe e nesi pia i kai ke ave ki muri, koe aina i he tūnga whatu tā makata ke pe koe ke whakokoi. Aia kana i he whale mahaki vai o la pe, Aia koe mea mahina mai mahalo na whai pēha nau wheinga i whare mahaki.
Ka koe foke tau lava o whakafofua pe ko whē ai la vea koe ke ave. He? Koe. Ko kuhinga koe ki ai he kai ke uilau ke lahi o la vea o nesi. Ko mea pe uilo ina e lahi he koe na ko situ kia ai nesi. He? Koe. Pea utau ke I whaapapa lahi pe ka koe ka koutui pe koe nai whai pe hawhenga ai whare mahaki pea koe tau pe foki ke ave ki muri ki whaingata ke whaatari po ka hako mea fua ke ave a kai hata ki muri pe koe ave pe kau maalunga pe koe he kuai pe kau maalunga ia ku hoko ke whatamaki pare rea ki ai ki whare mahaki pe as maalolo ai pe he pea kuai ai kau maalunga ku ave ki muri ka kui kai teu lawei au ia ke tuunga koe whakai ngā ue ko hai ke ave whakawawe ki muri koe ngā ko ane lawea lahi he me he ka whaake ai piriso ne mua popua, kata pe ai whehu I koe na whae mai, o kui kai ke ufulawe I ke anga o e ngai tūtu uni ko ia whakai ngā au e tau pehe ko hua tori ke pehe. Ko whē ai la vea ko pau ke re ki o ave ki muri, ko whē la vea e ave ki whare maki. Ko mea pe umahina ka te au ko la vea ko tō pe e ave ki whare maki. Kula hai pe mo kau maalunga ula vea ave whare mahaki pe a kau hia I kai whai hano whenga ki ave ki muri. Pea koe ai kau la vea koe tau whawhihoa naki whoki koe mea ia kou whiwha osia ke e uho I wapa. Koe tū koe ato ngā hei kai ke tau whawhihoa naki e tau tōluia ai toi ngā kakai ki kau wharearea me kau minista. Ka pau koe uhinga ia ai whehu I ke tau whawhihoa naki ai hou eiki, ai kau whawhonga wharearea, ai kau minista, mo e toi ngā kakai o e whonua. Koeni koe tau no whai muri o ku lava ke fua tatau pe ai minista, pe mo e whawhonga o e kakai, pe mo e taha ngā ue I tua. He kulawa he sistemi he whaunga o ange whainga maari e tatau ka nau tolu ka pau te nau la vea ke ave ki whare mahaki pe au lelei mea kotoa pe hen tatau pe oku ke minista pe kaiki ke minista. Ka koe tau tānoa ki tonga o popu ke tau hanga ai ki tukunga koe tonga. E ke he pe ai minista aia, e ke he pe ho eiki, e ke he pe whare aloia, e ke he pe kau whawhongai kakai. O se kau whawhongai kakai puke pe ia hena pe mate hena. Pe kau whawhonga puke pe o mai ki muri. Aia koe taimi kou tau tala noa iai ai mea ko ia pe he ikai ke la vea ai taha kotoa pe ia I he ngā ue a ngā ai tatau moi whawhonga kakai pe koe minista, pe koe paremia I kai. Te whito ke whaunga tonga, te whito ke anga I nofo I tonga, au mahino au pito mea ko ia. La waia heni he ku lelei ai u whare mahaki he. Ko tonga, o whare mahaki ko a tonga, o ku lelei pe o whangatangata pe ke lelei a tonga. Ke ofi mai ke u whare mahaki he. Aia koe mea koe ke whoki ke tau tānoa, koe te tau tukwaki e pure a ngā mea koe ni, pe te tau tukwaki e whare mahaki, o whangatangata pe u mea. Koe auia eni, ko ki puke pe mo mamahaki, pe koe haa whainga mea hoka teo, pe a whare mahaki. O malawa e nau katoa mo e teknolosia mo kautoke tā mo ka mesi ni ke nau whai a no whamoia. Koe whainga puke koe na a koe whapuke he ni e oiwa. Ka pona ka puke I tonga. Ko kutala noa ke koe. Mahalo pena a tenesi ka pauna e lelei ai nau wha teknolosia aia. Ta oslawe I ko toa pe tau toru ia e nau wha teknolosia I tonga.
Ko tuunga ko na lawe ai e tamau e ki koe ni. Mahalo pe, nei kai pe ke lawa ai nau ia wharamaki ke ne hanga whamohui. O kulele e tau kauto ke ka koe nau. Ai ko mea ia ke whai ato kama. Ke whafo ke atu oiwa. Professor Kauki, o atu moa isiu e taha ke taki wha oski ai pata toki aloketa ko instituto ne. Ko e patseti ko e tauni, oku ngā ko wate whi whakau ko ni ko manatu i hake, e ko ilo i whoka ko ke whakaunga tāmaki i he mala e koe o e ako, te peke university o lo au, ke pātolo aki, ai mahu inga koe e ako ki he kakai e whanua, pa me haka tupu, o e whanua. Ko e patseti ko ne taune preanga, na nau, na e taitotong, o taitotong whoke ako i a kalastaha ko he lauto he preanga, ala ka klasi ono, pena e tāna kia te he preanga ko ni kia e form 1, form 2, i he ngahi whetu u koku, ai lawa hua na form 1, form 2 he lauto he preanga, tāna kia tu rewa kia nau taitotong. Ko patseti ko ni o te tāna kia tu rewa ki ai form 3, 4, mo 5, ai ngahi ako ai preanga, taitotong kātoa, i he patseti ko ni. Ai ako ne hupe tamasi ako ia, i he lauto he preanga o form 1, o klastaha ai o alwa o ke form 2, pia ka halawa hu ke ngahi ako ai preanga a tere, to ngahai, wawa uhai mo whewhua u whetu ko ia, ako ai preanga. Ko ne lau pato ki ai, hoko to e penta totongi ana form 12, form 5, form 5, ai matok totong pe form 1 mo form 5. Ai ko te ko ai matu ake totongi ako, ka wako na whanau ako preanga, ka whitau pe ua ko form 1 pe mo form 5. Oku whawhiawhia whokia ke ngahi matu alahi, ai fo i whakaukau, ko i ngā, e oku neto o te mawhasia ko e whenga e totongi ako, oki i tahi paka oki uta, pa maketi ke te whenga e totongi ako. I ka venga ko inequalities. Taim tatau ko e nau whiawhia ngahi mātua ko ako pureanga, ngahi mātua ko he ngahi ako siasi. O koe ke nau mai na dole whainga maari e tatau ko ia. Ke pehe o ku tae totongi formu wha, form 12 wha nima ai ako kotoa pe kolisi kotoa pe itonga. Koe ke nau mai na dole whainga maari e ko ia, o ku nau ke totongi ako pe na dole, kapa ku nau awe nau wha nau ke ngahi ako ai siasi. Ai lewa ko issue ia he ni e professor ko at ke fai kia hawa kai. O kai foka taha kotoa pe, o wha mando ake hu kotoa pe na wha nau ki tonga hai. Ka koe maka hoki aku CV aki, o to'o ake e wha nau ako ki tonga hai. Pea koe toi ngā lewa e whakafoki lewa he mando a whakahu lewa ke nau wako e siasi, ke nau lawa o ako. Aki mani kumahe pure anga, o koe pe ngahi tokoni whakafoi ulu, o tokoni ke api ako ia. Paanga e whitungi au tupu ke whai ulu. Pea mai hawhua ngai toko ni whake ngai ako siasi. Ko taim ko warea e patseti ki ha toko ni, ki ha whai ni ihi pe ka kai ki kawai ni ihi. Oku whewhi ho wakai ki ai oku meta whako na ako oku whawhiawhia pepe oku kai ki tata inequality e whainga toko ni campaign ko ia. O kai ki mea kou whewhui atu e uhe ko wau kau toki hau ki ai ke whewhui. Toi. Na ia koe hae patseti ki e health. O ke mau ke ai pea koe ka ha. Na ia patseti ma ke whaito kona tā pupe o kau pe i he patseti a health. Ai moilele. Ai ko tui mahalo oku te keke au e me aki ai. O te keke au ke ai. Ko me ai ni koe patsete ne a ko moi umea. Ok. Sai kau whoke he kou kuhinga ku whehu i. Mana tui nau tātou ku mahu inga ke pure anga koe ni e tau tala noa he whaito kona tā puke ai hano patseti make. Toi. O tu whanonga whata pia mo patseti o health pe mo le rei whakaruku fua. Ka kou kai ke hokona monia naia e uhe o wau. O ku whai e mate e ai tonga he u mea ke ko le re ai suka.
lere, pa koe na ulanga whare mahakita rosis, ko lere ai taitokanga pea kakai ki he nau mea tokoni, ki he nau tahui o nau sino, mai ha. Ka koe whaitoko na tapu, koe whatu tāmaki koe ko whaatala noa atu ki ai whikawaku me whaitoko na tapu, he o se whonua he wāre. Koe u mahaki ko toa peo hoko e whonua hange ko whakatapu, hei kai ke wāre ai whonua ai kātoa he u mahaki. Koe mahaki ha, iyo. Koe mahaki ko e mau me whaitoko na tapu, koe mahake sino moe atamai vai. Pea ko kamata ke tau sio, mo tau mata tonu pe, he tau talanoa, ta polokalama ne fia whaitoko na tapu. Pa koe ni ko pekia nes. Pea oku ne tana mai he mea ko ia, ai ui koe ai tamatui, ke ai hapatset ma ke ai whaitoko na tapu. He koe uhinga, tene whamamahaki e whonua, pea tene ai e whonua ke wāre, whasisere. Pea koe whaimea koe toi mahu inga makehe ai, ke ai e patsete. Koe u mahaki kotoa, he kai ke ne ai he mahaki kotoa ia mo parapare ma health kotoa ka kai ke whasisere, i kai. Koe whaitoko na tapu pe, koe IC pe, he koe ne mea ai au whai. Pea ku mahu inga e ka te au, e ku whakatalanoa ki mua, whakatawanga pe. Ka pau o ku i kai ke ai hapatset ma kehe ai whaitoko na tapu, kai mahino au pito mai me he patseti o e mo lelei pe health o ku mahino ha inasi whaivia, whamato ato ki he whaitoko na tapu. He kune ai tau, whamoremore atu ki tau. He kune ai tau whanau, ke mahaki mo whakasesere. Foi mea e ua o mea ngai o mai pea oku. Kai ke ngata aika ko toi uola, u mau lao ke oku tupu mai me whaitoko na tapu. Pea moi mau whamolare, whasosiare, moi hafo. Kata hau ki he ako, e uhe wao koe, oku peheni e tau mea. Ko i murini, ai oku tau lau ilo ke ai. Oku ua be ai ongo whahai whare o ia ko heni i he primary, alu me kinta kāteni puka haa toka mua puka haa no whahinga ui hena. I toka. O alu hake ai ki he high school, Pe alu me heni ki high school, pe toi alu me ai ki he tertiary level, taha hake, o alu ai ki wa'awa'ahalu ai ki ngai hako university. Ka ko whenga ke kalanoa heni ke tauhanga o hulu i ange, ai whakatoka koe whaunga mo i le volo o ia ko i murini pea tasio ai pa tausio ai ki tonga. Sai. Ko hulu i heni ko private schools hen, kamata pe a private nei he ako hange pe ko tau pe he ko mamaloa ko uia o uako siasi i tonga ko uia heni ko u private e u whakare volo a private school o kai re volo o ku kai ke fuma mafa au pito kai o hiki pe he ke ai pe ke hereva ai public schools ko ai pure anga. Ka ko whenga koe ke tala noa heni pe tauta pe hulu ia katonga ki anga ano whakapaanga, ano whanti. Ko e ni o ku whakapaanga ka kato e pure anga ai public schools, ai ngahi ako koe ai pure anga. Whakapaanga ka kato. Ko ngahi ako koe ai siasi heni o ku whakapaanga e pure anga, whakapaanga pe moia. A hono ko ngā lahi,
pe whakaosi e ngā siasi. Ke ka wakai kai ta e uhoi wa e tau. Good. Pa tau aru lewa me ai ki e u korisi. Pe mo u apia ko teki. Whakapaanga katoa e he pure anga o tatau pe koi private pe koi public. Good. O whakapaanga katoa pure anga. Ka lahiange whakapaanga he pure anga ai u apiako pe koi u university, pe koi u technical, pe koi u korisi, pe koi u university he alu tānoa he tertiary level. Ai u mea koi o ku kaunga hangatono mai ko e nau u apiako. Whapaanga he pure anga. Hange koe ni ko ANU. Ko Australian National University na e whakotu uia e he pure anga. Aia, ke tau whakafofua pe ke tau pe seti e fitu noa pe walu noa hono whakalere na kamata ko research school pe aliliu o university. O ku whandia he pure anga. Hange pe koe TNU koe atonga whakotu uia e he pure anga. Ko pesete valu noa ia ke iwa noa o e whakapaanga o e tau university whafonua e whakapaanga ia e pureanga. Ka koe ni o kuai moe u a private universities, ko technical school, pe moe colleges, o ku whakapaanga ko u university ko e sia. Hange koe ni ka mautolu na ui ai Australian Catholic Uni. O whakapaanga he pure anga me mahal ko pesete ni manoa. Ia koe toi ngā koe ni manoa koe ku whakatata. O koe ke whakapaanga tatau ai Australian, ai university tapau ai pure anga. Hange koe Sydney, koe Melbourne, koe ngā university na whakatu e pure anga he ni kamata Australian. I kamata ai whonuane hao e ka papara. O na mei whakapaanga hono ko ngā lahi. Mahalo koe university koe i Australiano whakapaanga lahi kaha he pure anga koe Australian National University koe. Ka koe university koe hange koe ma university e ni mapeono e ni ai Australian Catholic University. Whapaanga he pure anga tau pehepe koe anga ia ai wahe ai mawanga mo ui he ni mo wahe o he tufa tau pe tufa kakau. Whapaanga he pure anga he ni manoa, pesete ni manoa. Whapaanga rewa e he lo e sias katolika ai pesete ni manoa. Aia koe awe whafo i uru, pea moe awe o whatatau ki anga wahe e he pure anga. Pea kupe he kukamata whankia ko toka mua meheni, private public. Tuku ke heange ai anga e kolati e ako moe koe ke whia alu kei koe tautala noa i he whakapaanga. Sai tau arangi to ngā e uhe wumau ke tau kiwa kaikia. Whapaanga he pure anga he toi hau kona mei moa pe whapaanga rahi ange pe pure anga ia a Kristonga, a Tonga High School, pea moe whanki lau tohi katoa, pa koe nau toi alu hake ke Form 2 pe koe ha, pea koe toi hau koe patseti koe ni, sa kau foki peke he umea na whapaanga mai pure anga, whapaanga katoa he pure anga. Pea moe u tertiary level koe a schools institute a pure anga o kulahi. Ke tau whakatoha ngai, ke tau wakai kia, koe ako anga nes, koe whakololo e hau, koe ha. Koe u tertiary level a pure anga o kulahi. Aina koe kunau whakatahata hai mai o whao ake e university. Whakapaanga katoa ia e he pure anga. Sai, koe toi hau koe patsetia koe ni. Koe u tertiary level koe e uako. O ku ikai ke whakapaanga katoa e he pure anga. O ku nau whakapaanga whakafo i ulu. Pea ku ikai ke toi ilo e auia pe ku toi ea hapatsetu na ke o ku ko la vei pene o ku whaai pe ai u paanga e pure anga alu ke ai tuku ke ai fo i ulu.
Aia koe tau whoki man ki tau hulu ange meani. Koe mea koe ku tatau ai koe e whakapaanga e pure anga koe whoi ulu e uho i wawa. He koe whoi ulu ko toa pe private pe koe public I tonga oku kauia ke lau koe hono ane e nau sirini. He ko ane ko tonga high school ko koristonga. Ko u tertiary level o ku totongi whai ulu he pure anga ka atoa. Ka o ku totongi aina to hau ia patseki ko ena totongi pe ia o se apite ngai whai ulu ia koia. Ko kuhinga. O se apito he kui kai ke nau toi totongi e nau tolu hamea. Ko totongi kai whai ulu ko e ngahi ako e siasi. O ku totongi ka aku kai ke totongi o se apito. Ke tatau pia mo foi mea ko fai ki uako e pure ana. Ka totongi ke tau sio whakalu ko fua ko tonga high school ko koristonga ko ngahi ako pure anga ko ngahi tertiary level pia mo foi university. O ku kapa e pure anga ai ngahi api ako lahi I e foi tala noa ko ia. Aia, o ku ikai ko saute IP, pe ko ofa IP a tonga high school mo koristonga. Ko anga ku tala noa aku ia anga ku wakai atu. Ko mea koe o kuongo, ka o kulahi au pito ai u api ako ai pure anga. Tonga ewa hai, wawau hai, niwa hai, o kaha hapai hai? Ika. Koe kia hapai. Aia totongi ka atoa ia he pure anga. Koristonga, ngahi ako pure anga. Au hake ke kalasi koena. Ia, o kuia e hapai hai. Hapai hai. Soan, aia, o kulahi au pito. I e tā I wāka tau, o kutohe lahi angi ai ngahi api ako ai siasi. Ko paanga lahi ai pure anga o ku alu ki e ako whakalu fua. Ko foi mea anu ke he fo ou he hawa patseti koe. Ko foi mea ia ku ke he ikai ke toi totongi ako ka tama koe au ke fo mwhai. Koe kau ngahi ako koe ai ngahi siasi. Ka neonga toko lahi ai ngahi ako o ku ihe malu pea ai pure anga ko os whalau atu. O ku ikai pe ke ofi ia ki toko lahi ai ngahi ako ai siasi mei he toka mua pe o lere ai. Pia mo ngahi university ko ngahi tertiary level ai siasi. Koe totongi ako koe ke ngahi private school whakarevolo, ko private school whoki henu whakarevolo, koe private school ngata revolo koe, pia kuai e totongi ako ki ai, I ai totongi ako mahe pure a ngawha foi ulumba nau toi tokoni pia ngai whan pia whana tau ki angai whanere whanuan, ka oku totongi ako ai ngahi private school, pia oku ange ai foi private koe, alu ta noa ngahi secondary, ai high school. Iai foi private he o ku toe mamafa ange ia makatunga he kuala timo no historia mo no tala. I he private koe. Aia, e totongi tatau e foi uru he pure anga he pia moe ka o ku toe mamafa ange ia ke totongi he mātua ka pau nau whi ave e nau ako ko e nau whi. Ko mea kou maarie he ku pete alaka ke foi rewa poko ngai private ia he mahal ko ngai private mama fataha ko I Australia ni pe kua o hongo fu fo ke fu no lahi ko ni private pe ia ai kau politician mo kau me na fa na pe o abo ko ko grammar schools ki girls mama boys ka ko ku foki ka ko ku ta na pe
Ko ua ko koe private he ni. Ko ua koe aku pehe koe tapesia i he. Whaka intelektualo. He? Ko lelei tahaya. Ko tautu koe atonga o kuhange koe ai tala noa ia e whonua koe whehangahanga i ia moeni. Ko public schools ia heni koe koe pehe koe ako taputu tahaya e reita. Ko private. Ko private. O pe kuloi. O tala noa i o pehe. Ko iako ai pure anga, te fito ki Kulistonga, mo tonga high school, hame ko tonga high school. O kupehe ko iako le rei taha ia pe mo u hai ko toa pe, wawa u hai, e u hai mo fefa. Ko whihanga hanga ia o e ni. He? Ka koe kehe he, a mafa e he mātu a ke nau huki ai. Ka pau e ai e lau koe atonga, o koe ke tui au ke mea koe au pehe, koe poto taha, mo le rei taha, koa koe tonga hai. Pea mo Kulistonga, ka koe kau ware e, o a koe ngahi high school, koe whau mea whokea ko ai o mao a ke whonua. O koe ke tui au ki ai. He ku where a ka wā koe atonga hai, o koe kai ke nau sai. Where a ka wā koe a toloa, mo up for all, a tenisi. Mo whe, oku nau sai whaka atamai tuunga whaka. O koe ke pehe koe tonga hai ko toa pe, pea maue lelei whaka ako tampotu ka ikai. Tonga hai e ni ihi o ku mauai. Sai. Apu fo'o e ni ihi o ku mauai. Koristonga e ni ihi o ku mauai. Kapu osi ai fo i mea o pehe koe toenga ngā iako si asi koe ware ko toa poto taha pea tonga ai. Koe ke tonu whalo sika e paka mai a sivi where anga a ka wata mai vere ia i he ola o osi ai ako ai ngahi ako. Ka uwhia maure vai ke tau whapapapa. Sai, koe hae uhinga tuku ke hange e ngahi tertiary o os mahina peu ai pure angau pau ke nau whani. Koe hae uhinga oku ako tai to tongi ai o au ke form 5. Koe tau alu e koe ke tau whamau a whangatuku. Ko hono uhinga koe pehe koe tonga high school, oku poto kai ware toenga, pe koe ha. O tonke o mai ai uhinga whakaako. Oe o mai ha uhinga ia koe uhinga pehe koe whanau ai kautonga high school nau ngau he pure a ngā ko nau tolu nau tolahi wako i tonga hai. E uhoi wala. Koe. O tonu lewa ke o mai e uhinga koe ai pure anga koe ni, pe mui potu ngā oe ako. Koe hā mea oku tai totongi ai o au ki form 5. Koe uhinga koe pehe koe ako ia e lerei taha, koe poto taha ia kai ware toenga, pe koe ha. He koe fua rewa ka pau, o kuia e uhinga whakaako, o mai e uhinga whakaako, o mai ha uhinga noa ia, koe uhinga pe koe ofa whaka ekonomika. Ka koe whewhe rewa e toi ngaia o population, ai ka kai koe o ua koe asiasi. Koe kusio tonu koe tonga. Koe ako koe o ku totongi paanga mamafa taha. Koris whewhine, motoloa. I secondary school level. Te whito ki toloa he ku wako no whoma. Sike mea koe a. Nei toton ke oange ako tai totongia ki toloa na wako no whoma ko toa ka pau ke tau talanoa. Fua I he whaki mo ui, all students are in boarding school. Ko pau ke o mai a uhinga lelei whakaako. Foremost, uloki, taupotu tahaya. O mai ha uhinga koe ofa ke masiwa, pe koe ai koe whanau a kautonga high school, koe whanau a kau Kulistonga. Koe whahinga nea ia koe, o ne mau I koe ai wahe tau, moe wahe
tatau o tau mau anga mo ui e tau. Ka ko tui pe tonga ki lo loko ku whainga pe e uhe mawau ke huru ke tau sio a nge ki fu I ata koe o ku mau ai mea tau, me mea tatau, ofi ki tatau pe koe ha. Pe, tene hanga toi whakatupu, koe ha mea totongi mamafa pe he ai a to lomo koe siwhine. Te kau pe he koe private, lele I tahaia, taupotu tahaia ke langi o hange koe ni, tari pe e koe tari pe au. He kai ke pe hatu au ia o ku maulala a tolo. He kai ke pe hatu au maulala koe siwhine. He koe fua koe o ako a toloa, koe fua koe ako a koe siwhine, koe fua koe ako a sa antelu. O ku kai moinu tatau pia e whonua mo hatoe fua a ako a tonga high school pia mo kolistonga. Te tau tala noa e pehe I rewa. Koe lelei kaha ngā oe a ngā koe ha. Koe kolistonga pe, ka pai te tau sio ke ola mea koe whai ako mo ngā oe. Pia mo tonga high school, pe o kuto e ai ula rei taha I u ngā oe a ngā I tu a mo whare moto o kanga mo e siasi mo e ha koe uwako ke he. Tonu lewa ka pau te tau tānoa he ola, te tau hanga fua pe he. Pe e maure vai, toi māmaange te oa te tau hanga o ai o whiriwhiri hange ko o asi, pe whiriwhiri mānako te kai e pa te puranga, ka ke umau ke ai, ka koku hinga te ako he tānoa ke whakasisi e me asi mai o ku saiange ai kaukama, he kaukama, te awe ai sirini tuku hau kei. He koe sirini tuku hau koe rau whai ake hako tai totongi. Koe sirini tuku hau me se asi tonga, se asi siriana, se asi maamonga, se asi awhitu. O koe kai koe sirini tuku hau pe ai nau tolo o nau ngā haue mo nau wako e pureanga. Koe whakakātua e kau ngā haue pureanga o kurie e toko lahi whakafuafua ki he tolu awhitu. Ka kutoko whiha tonga, tahakiru tupu. Toko lahi ane ka kai o ku ngā aue I tu ai pure anga I he whonua. O paureu ke tau sio, te tau whaipea e tau mea, ki he ka kai o ku ngā aue pure anga, mo e nau whanau ako o ku ngā aue pure anga, kai whewhe ai toinga. Fua, koe whao si e hoi mo mau, Koe whau koe e polisia, moe whau koe e lao, kua pau ke oha whanua. Tau hau pe ke he whau polisia. He koe umea koe nau makatu unga he u polisia moe u lao, ka tau hau ke he polisia. Kua pau ke mā opo ai konga lahi, ka tau tau tuange mai ai u lao moe u polisia hange ki he tau tānoa ke he ako. Ke loi oe o wau, te kai ke mavivi ha mea I he whakatotolo ke taranoa ke he lao mo polisia I ne whikau aku mo e ako I he whainga patseti koena. I anga e koe e ku wakai a ako. He koe umea kono ko hulu hatu te mo wakai mai ki ai. O koe irewa ai u loopholes ai hawa ai o whima ke fill in e pure anga koena. Koe uinga ke whakasisi haongoi e he toinga. Koe anga ia mea koe whau social policy, kono whakasisi ai ongoi, o kai koe toinga pe o e whonua. Koe majority o e whonua hei toko lahi anga e ua koe se sinu. Ke oua te nau ongoi, o ku tuku lalo I mo ai o ku ikai ke nau mahu inga. Koe fui ai ko pe he, ta e totongi ako ai ke he form 5, kai halai. Koe whahinga neu o nau totongi fo I ulu ki ngā iako e siasi. Ka koe whahinga se tesia une ai e whonua ke ongo e whonua o ku saiange I he, o ku vare kai potoi. Koe me ko implication ne o mai e whahinga polisia pehena. He o ku fua aki ia. O kui kai ke fua akia ai uhinga whakaako. Ka ku fua akia ai ngai uhinga ke whafo ke atu oiwa.
ki lolo malanga. Professor ko whamalo atu he whamala ala koko ke o mai ki he kawenga ko ia. Oku ke le hange peko na ta la elo ke ka mata proklama ke le pe fo ke hono tala noa ko ia o e patseti i pare area pe go tui e ai be mga issue asia ke ai me mahu inga asia ke ai e lava ke to atu e ta proklama hoko ke fai ke hawa kai ko me mahu inga ia proklaman ko inga ke mahino ko ha anga ho wakai ke nga me ko ko fonua ke lava ke panongo mai kainga ko una fanongo proklama ka ke ko ka ta pe ka ke ta te au ke ta constitutone ko nga ko ni ku o se ta taimi ate wa te pe ke fama po mai ka ta toki ma vai proklama hon ta toki hoko atu e taim ta tau ka hau Malo pito o fa ko famalo de fanga mari ko kumai o ku a fanga tu ku pe fa sa ke ta proklama o fa fia ka te au i e taim ta tau ai ngahi ka veinga pe ngahi topiki ko ni o ku ta tala no ke ne ngo pe ko ke ta o ke ta constituto ne ka ko na ka hanga tuku mai ai o ka veinga ki mu ai ua pe ko tui pe pa ko hanga pe ko ngoi pe mahalo pe na ai pe a ngai ta na ke pe ko ki o mo ka veinga ko ia na ku ta no ke ai ka ko fia pe au ia i uhinga ko lawa ke fai atu ha ku lave ke ngai ka veinga wa mai ke pekia ai nesi ngai me o ku hoko i tonga pe aku ke hanga o tuku mai ke ta talanoa ke. Pe a mai ni ke talanoa kone patseti kone ke vai o e kamata patseti i talanoa ke patseti o e ako o ku maaria au pito. O ku maaria au pito ai patseti kone no tuku mai ai fo tutu fo o ko ia i e tā i wā ta tau lahi ngahi ako fua e pure anga. Ka au tau whata wange pe e uho i wawau ke oa e hanga hange ko i kulawe wha o si. Whapapa i au e pure anga ko rima ngahi pure anga i e nau hanga o whotutu wa anga whaarere e whonua pe mo whake ngahi pa anga mo hafua ngahi services keke. Ka koe tau toki au mai eni o kou whaapapa. Ta kou whaapapa e pia tu tūne pore anga. Ko ni koe nau ngahi uhinga ke. Ko ku tānake atu aku ia he kōpau ke ngoi e he toenga. Ta koe e ngoi he toenga o ku saiange kaukama. Koe fwoi mea te whito ia e taha i he whaupolisia lahi au pite kau filosefa te mo kau whatotolo pe kau waka mala e polisia nau tokanga lahi ke. Ta koe uhinga koe e ku tala noa atu ki he mahu inga koe ia. He oku asimai mei tonga, oku asimai i he fwoi patseti ako koe ni. Oku ne tala mai ai vai anga o e whau polisia, social polisia i he pure anga. He koe tamai mata te whito e taha o e whau social policy. Ke oua e ai ke o ngoi e toinga e whonua, pe koe majority e whonua o kusai ange kautama ia nautu. Koe tamo a te whito ia o e whau policy ia, pe a kou tānoa kei i he kutohi koe na aku he mamanga, ki mea koe ni o kou tānoa atu. Ko hono whakapotu tatau mo whakapara ni si ai anga e tōu e ngai kupu e society mo ene whekau aki mo e pure anga. Pea whakasi e tau ai ha kupu e society ke nau o ngoi oku ika i ke nau sai. Te oku nau vare, te oku nau maulalo ange. Ka poto ange ai ni i society. Koe tamai mata ia o i pure anga whakakonstituto ne mo e whakate mokhalati. Ko hono whenga ke whapotu tatau i a e tau kehe.
whakasi ai e mea tene whakautu e tau kehe he koe kone lawa whakasi ia koe whakasi ia ai ano whakatupu ai ngahi palo pare ma keke e tupu pe ngahi palo pare ma e society e whake osi ka koe tau whatongia mo whatongia e pure anga koe ongo me te whito pēni ko whitana ko hono whakapotu whainga he lahi taha ke whakapotu katau mo whakapala ni si ai kehe ke whakasisi. Ka oa e asi mai. E hange koe e whakatutu ia koe ni o ku asi mai a hono ai tae tokanga ka hange koe asi mai a hono ai ke lahi ange ai tau whakatoanga ia a e tau kehe mo e tau tae puta tau mo e tau tae palanisi. Matui ko tae palanisi pe a ngai nofo hawhainga society pe. Tau te arewa e society o kuto e tae palanisi pe a anga no whaunga o lahi angia he society koe. Ta koe whatongia e ka wako. Whatongia ia o hapure anga. Ke whakapotu i tatau. Ke whengai ke lahi ange ai potu tatau. Sai te oape whehu i whaoskuia. Koe foi patsat kon ke a koitonga. Ke hanga e ataha o tāri mai. Tene whakatupu nai ai sisi iange ai toke kai whakalahi ai pot tatau. Pe tene hanga whakatupu ai lahi ange ai pot tatau. Pe toi lahi ange ai kehe. Ki tau tāri ai tau. Tāri vope e koe tau tāri e pe tāri mai e pare mia mui komunista. Whamaro atu tonga whawhoke atu o whalahat ka te koe, o whalahat ka te motor muka mai te proklama, ka te mo mea mai I kao. Malo. Malo pito, professor, whamalo atu he lava ko ia ai proklama tu whunga alo au ke ahoni, ata toki hoko atu I he kaimta tau pe wiki kao o whatu ke te koe. Professor, pa mga au whai mea Australia. Malo, o wani. Whamalo atu kainga I he lava koe ke mo mamatamai ke proklama koe tu whunga alo au ai o ku mawe whenga maria ke hoko atu e whakatala noa pe mo palofesa to ke ta socio laftani whakawaki mo e ngahi isi upe o kulotonga hoko pe koe ngahi mea ku mea lelei o kulotonga hoko mai ke whanua kuange ke whahoko mea ha ne tala noa ha ne viu pe a mei he ta whaaki ko ia o ea ko pe a pe he ke ta whaaki ai university ko ia alo au ka ku whamalo atu ka tiki mo tolu I ho mo kauma he proklama e toki hoko atu he proklama ai koe proklama kia pongpongi o ku hoko ai taha koe whawhangu ia sai o ne ia mo whaiwhikau sa reswaka hoko ai tolu koe proklama tānoa komo politikare pia mo palofesa ino ke huakau pia koe tōpure lulu lewa hoko ai ono e fiafi ko e whatwhanua fo o ia pe mo e whawhonga o tōna tapitu paula pi veni piukala enga mo me ata toki whelongo aki I he proklama ka hoko mai.